Kecoyong sing krang ling lo pulo tang tela ke. Tekan lepu channel sana subscribe. Coba boy, ya nika coba lu. Oh, Leverson. Yes, yes. So, Hello guys, welcome to my YouTube channel. Teron Hampton. Non nili nak madarso sudu. Non nili tumbar jila ke di futara langsung lasi. Jangan mana lah non. Apa non nili ngong bang mang malah waisong plus mang. Lang wilan lasi non lom su dai hong lang. Angke mo rum cek long po waisong plus ta. Song la dia waisong man jo. Hai, hello. Asinon kayak YouTuber gitu tam bade di putar langsung. Banyak li non beren lang hello yo. Oh, boy, Hai. Hey, kembali ke nalaga Langsung. Oh, oke. Ari so yo. We gimbor simbor da we ni koi ong lo pomo benda. Kacung tung ong lo. Tapi yang lama non menganda yo sonnya bos cepol lah bisa yo. Sengera mistima. Oh, Sengera mistima. Udah nang lele. nggak yo kecoba yo laga sengera ben mesti. Sono nih handsome re malah. Dan sampai Ada celang deh. lalang mau. Non mau setengah pun kita ambil yo. Tangan lu. Apa kayak baik semua sama yo, mana bom lo. Kota we ni koi ong pomo benda. Pomo na kacung tung long long. Non mang yo, auto si bon bo, apa baik semua lo solo. Tuh kan suai. Tuh kan. Auto kan sedang berai. Lalang mau. Tuh kan lang lo deh. Auto kan lang. Biar on deh. Biar ramai. Nick bukan singka. Sun bom yo. Iya bang, masih Nick Sik. Family pegawai. Oh, Leverson. yes, yes. So, Perang dia lagi. Dong rap belakang lo sih. Aku kan satu ini. Dong Pak Dong chat ke lo lah. Apa lah pun kau lah. Cini macam tu. Amen bang, tu lah. Bisa lah yo. Jorolo, masuk nanti kunci baju ini mau nanti kado kita. Nanti Bintang. di mana nanti tadi itu kan belok ke dalam. Pujian kau perang. Nanti anak di channel ke baru blog tu nasi kado kita. Itu macam baju ini dia loh. Kalau nanti itu seminar dan kosong kopi dia nanti lalu YouTube semua ada. Supreme band lah bangke. Supreme lah. Mau mana lah bangke? Apa dulu ya? Dulu lama dia lama gak selalu. Tante sama ada ha. Atau nanti ini Keron Vlogs. Oh bapak, tamu dah. Alang di kerana sekarang ni, amen baca kanan nak. Kadang kedua yang berapa? Niliman lagi di nong teron. Dan nili itu penyaman ke teron official pula. Nili tongkap kan sekarang. Kadang. Dok buka kan dalam bat bong lu je. Jadi Vlogs itu cat kali lu. Lakon nak memakai Kirby Entertainers. Tu kan. Member semua hang lah pola kali tu nu apa yang cepat sini poin itu. Kalau tu memakai itu video sang si tengok cat di. Memakai apa yang kering si tengok poin itu. Aduh, wait nu apa yang cepat sini. Lasi nili tum hello team Kirby Entertainers nili tum non head lang channel ta aki milang si choro lo kadu kawita me nang support lo ke nili tum ta nang li tum hana me nang support bom lo asi puje support sero nang kadu kawita prangsi nili men malong tibong nili Kirby Entertainers long director and script si klembom polang li tum mang baca haring na Cardam, ini manager so Sophie. kadong nili men ke di person ki kisi parjon lo man ke momong si parjon lo kadong nili men ke thari vision iti nili ta pimplam langsung ke diku kadang nili mene risto be lapen nili Kirby Entertainer long cameraman lapen editing ta nili job kadang. Ada curuping lo, alang itu memang project asal paklang ini punya akrabet berita lo, nanti coba nanti. Curuping lo, kado itu me alang itu channel ke itu me Kirby long, angkang alang itu. kadong
Okay, kitchen C, Nili Man ke General Son Hanse, ate Jinu Vlog sudah, and second all carving long YouTuber made up, and kadogo that YouTubers na cetang dumpet lo, and Ningching Sam pengan lo, and laso program June that asong lo ya, lasi Choro Paji Regal ek harmony fan kitchen C, kadogo sampai adi charda bikha. Laben ke ik hengtong, laben ke akhir sir bomu vlogs, alang le cepaduk ik pig. Panjame 50k subscriber ke लिए पढ़ाlang लिहिन basic family pen alang li panjame 1.2 ponlo duthula tai li tumlo non mang answer mo polo lan mo nit kon me se patang ning answer ba nit ke lo dak se parai tang do la song bong yong si kicho yong si ingkrang ling lo pulo tang te la ke opai belo hai nasi ingkrang krilang pulo tang te ko chhor sunang po la la đây hả cái son này mang answer mo polo la pu ya ke ha jinu le halo le carving ta la pranam sir kuti pranam namaste answer po ya coba boy ni ka coba lu oh coba mo boy tumna anh hilang son lo answer tan son lo feeling Ekdom ok anda kami pengan lo, and second YouTuber made up ta like full ekdom success lo, non third ke bain ta interesting pegi, nasi na ekdom third hut sa mena cetang donik na. Tapi na puas channel sa ne subscribe na ning. la pen lang li channel dam doi dak do link lo so do check in Jan